Ati Kasee makoti ni maokoba ukaitembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu bandisa nguma itebalasi Kasee ubungu Kasee ngulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee. Pela ngurageta usika Kasee no kuombe ndawe. Ndio kitaedha ndimagombanisha na tiuseo. Lakini Kasee wamba tawo. Dine sonena. Nena niwe. We yuni ukulia. Uye mwani pesa sianzi. Tukimile na manata no nikindu cha kwaya. Uke galosha imiete. Ukasa ubizi. Ngautabya nenze twangilile. Ile ndo mangunye. Egango tangasi. Ile isutwa yomba nyeke no sichungwa. Madu yewe ndaenso utenda. Makwenye twangilile. Makwenye neno siokie. Akayuke galonga boda. Abwa kutanduka wembi abaye kati abuba. Mwana enda wose mbesa syako. Enda wose mbesa syako nekela we wa muye kwenza. Wese thina weneta. Mwenda ya mundu na iwe. Inge komi kwenzwa ne kwani mama hono. Kila chukwe komi ukaisa luni. Brother ya kenosi ndio ndio kenosi ndo kegwe ndio ukosea. Kila chumwa akese komi ya saluni yesu ya kenosi. Imagine. Kama monenge komi ake anyambao. Nebangu bakata ulo. Ekango tete ko kwina madina. Ende nyako ndiye saenza nye. Nekuwa na mutu ukabika manene nzwe yakwa ndiye tambi. Ne tande kongo tuma. Ndime tambi. Mondo mokaenzwe, mondo mokane pambo. Niwe ino ni investment. Ni investment na asingi beto unzweni. Esuna investment. No kwa miaka ndo yuke waila sieda saluni ndio siewi ya saluni. Ai nondo nena. Wewe ona wewe akasitio siwe bando ndo mana. Nondo ndo bika saluni. Ndio bika saluni. Konda hii saluni. Nena matuta. Ni fanye ne kola senzwe. Ni tukisenge waila siefu. Wewe na bua mbona. Nenda ndieno kalandise ubwa. Ai nenza we. Itaga suitie wenzetu na kwa ndizo kone dimbo ko. Dale we the unit embeta na kiuidie leta tusianiwe. Utumani we na tungedhi ya wenzete ko ngito ko sakitindo. Nduke no mibabe kuye ko Kenya. Atudi. Kala ni ile bandu bane igwane sa muno. Ndo baila ne kala iba umu no ndane na freshness of ideas. Bangwa tawaima idea taonde. Ibe the idea zingi yundeni aba. Na wewe sino mbingo yi. Ito no ndani na gebilians kinge peto. Na una so meye na sindu inge ne bunde isi. Andi kala au ni ngetheti na siathi si dago kila weekend. Sio ya ila siazi mbeze. Si maombi ya siathi niki. Ni dhani MC. Nilikania bana uzio ndo waweta. Pa. Nandwa langi na indi yu MC. Ukawoselele microphone MC. Ni dhani MC mudoku muno. No za bindio. Ndulama pamona bindio. No ni the jando by the way. Ayena ile to bingo ofisi, na ile to bingo ofisi ba mazako. Andizo kandi yo bingo ofisi unge wote. Abarome kandi bingo ofisi unge. Pa yake tuiso. Lakini kitu iwe ta kwe kovyo. Lakini kukuibwea. Yele tena ndiye to mama ya mama dhiko malosi. Birthday. Anyway. Na mbeija mtandao nimeanzia hata. Hivi kana be ndo naika. Ide apendo. Why? Yeah. Yani yunyone ngie we angaenda ko nde ngomandita kula ngokumya. Ambona ninyo wambethea. In fact yuba handi se utabiwe numu kwa mandelabo. Ndaba we nundi thane sekundu ko nde kula wenda. Ai. Watu igiesi ndi. Ni thane sekundu ko nde kuloti. Watu igiesi ID FBI indabo. NSIS NHIF. Kila kindu chonde mpaka FNGM. Ai.
Lagi na wewe mtamanezi anasasa free. Ya tuikie kila kindu. Ngongwana ndabizi sio ndendo katiele kindu. Mundu wana atialio. Aye nenge tuwe ngomanda nenge ndisengo ndike koi. Neka lobisi nene na boyaka. Ese biashara elangu na yuma tukoni kwa kuweta kindu. Chikumu. Noma ikwasi ayikumu. Ndukezo yasi ayikumu wasendo ina mbesa. Kote kuma na wewe wina mbesa. Ayi kwa nondo yukomete ona ndiye zeneka hata. Nondo. Nondo njona ndiye ze. Yumbe nyoneni aolikete simu. Yue se yuba nende na utatibia Nende na utatibia. Nende na utatibia nizi Tupesa ngo apply abantu kana ituma. Ya apply hata. Wase wina mbesa otase we apply mbesa hata. Mbona ni dhimbo muno. We apply mbesa hata. Ase wina mbesa we andua. Kana mbesa otuma kana mbesa otumi wote ombea mbesa. Nani we ase no apply. Mwa ono itumana eweka ya apply mbesa kwa wia. Nezio izuyungu nguzize kana mwana zuno tumie. Nyene nda wina mbesa obo wani ko munwe wese ko mu. Ende nyene saikata. Niwe ndembeye natembea obisi ulangulika na thia mundu muka we mbitie mbesa mbesa ni saunya bende obisi ulonge nalika na thia mundu ume wenda ukoma nakwa na amina ukoma nakwa ba yundu ungi ukwenda nakwa ndi kwenda ukoma nake ni sakuikata nye kumwe ingeika ndi thesio ni sakuikata natuma bandi otwata ngo weji usimwetu Nenge jundio na wina mbesa. Nandikweselia betulo kibetoloni. Unungie mauta unungie betulo. Natoma bubu. Nene wendo ndati akukila tu. Bubu ndikodoya ndikweselia nguroko ningodoya jabati kwa mololo. Umatuthi. Mundu inona yulengo yapi yeye ondati ombe isabu ya mbesa ano yambe yonda bya sindu sio tumanusi ambale peta tui. Mpata isuno go wera. Kiwe cha beti tiwa. Kwenda na utembea neza na akustahili simu kinela we bata. Ewe tumba mutitone kangundo matungulo tala hai. Ayo business o ingethia mundu ume na mundu mukata bali umu. Na methia onde umwe no kuleo longe ayitikila nisa kuikata ndi. Ditembeye muno mathina mayingi bie mwinunde thesi afadhali ni uoka latu tuitembukie tuonde nisa kuikata ndi. In fact kwanza nethi abaia Janet ndena nangite mbesa aiwana ngite kwa uwe lombo ya sindu ikwananga mbesa na kuya ndi na haja utinda rwanangite tetiete liun musi no munde ndina haja sio inuko kayo sunundu niona niwe uenda wino kei inuka ukite kuki kila kitu miendio ka kuki unasonda kila kitu kuetete ba kila kitu mioko mamba na kuya kila kitu miendio mande ndwaile tendo tindio imana kisaba already nyene uone tafuye ngo ila wambe iyo ndabya sendu itena maana nenge yuti kitainuka naona ara mazazi rutina ile ko kwanza na ile teza mundani Oya mukoendeta we maulika mundane saa isuneke. We maulika mundane saa isueke. Ukefanya we mkulima. Ndugila wenuke. Ondo niona yenda omusimu no. Ugila wenuke. Ye na somye dangu mengi biye maki. Ndika mbaika. Ndi mana mugata imwese. Tiidi. Tinywe? Aye. Oni nyaka switi. Mbona ni hata? Oti nyaka switi. Nombisi hata. Nya pendo. Tiwa. Omwese newe. Omwe da mwe magwa. Newe. Oni kase. One wandi beno. Oni kase. Idi akaswiti. Nduwete nuo no yika la sai no. Kio weta tinyo lakini oti nyaka switi. Kamba ungethia. Nuo. Nye neta wae. Neta wansisa. Kwitu nina kosi imani. Na imona TV ne.
ona TV ni ya mutoi kwau ya kwau kaka namba ukwiloela kote we mwanake na kwiya yuma namba ukwiloela na kutabadhali nenengi ndo wete kilake tumeto ikuete ba ulikele issue siele sia family ni pale kwa ulikele issue sia family lakini ni na mathina maingi ndigethe nwe wise na mundu yena mumani hapa ndigethe nwe wise nake itheyele sie kana bumwele sie na mono yine mona hata na TV ni lakini ndia thia mwitha mwi maguo ithie twi maguo tunenge kilo mwi maguo yunya baike nukumunenga ni mona ndatike moi mutapia mathina makwa yu ithie withu itwongelela mathina yulwa mathina amka muyanda kama wona tuyo tanite TV ni utumandie kilo mumandie kindu tumandie acha ni thana kindu ngwe mona TV ni amutu mumandie kilo mumandie na kugera kama ndio na thani kambaonga weka sota ithie kana ni womboka ngayenga kome kuoneka TV ni tiko maanisha andu ba TV ni no membesa wona mwili hata kote mwianake kogera twinuke mwana ngima simu ya utika pitu ekala mwianake ekala saidi su mande hiyo kindu nenda badali ni wandilo twikalaga naye baba kwa hiyo kale bubu ni uzinye kindu ki by the way kigwa gi ndini muno no mande kaindo konda nikiwanga kwa okita ndina cia nundu uyu maisha andu makala andu matumia andu mekala maisha ala matemago andu malisa kilasi cha chati nundu wako kathi waone ka TV ne sijui thuke wale tione sijui nguma matesi kana ndo na momenda ame shughuli sio mandi na menda wa maisha andu bayitha amesi yue ona gutuona ba na ni wetu webu weona ithie twi na mbeso leche yatu cyakwa matuko ako ukite ingi ugethiona sindu siete wa wikite tunena ene na mali yakwa lakini kotemba nake ni cyakwa kanona sio bau yuko uwa tuona TV ni ugatumambia kilo tumambia nundu ni ithie tugutanike nge inyo mu TV ni muina mbesa TV ni koye kala mbesa kwitha challenges we bandu batetha challenges lakini ko utio kusio kuonza tetinda ate ile yo mbwa ne TV ya mutoi na kwati nyengo kuya uyisia ya mutoi notice ya mutoi usuti thina kwa ni wambo na bweneke ye yuko beke ngunenga ila umuona mwatanithwa yasi hawa kwa manona mundu usu ni bandu maitinde asia play Kenya music thau kama wathi wa Kenya wona hasani ma Kenya mwise ngondu mathina na ma Tanzania membesa thina umaba iyo muona hasani ma Kenya mambe yao metia mbesa au nya wathi bandu ba utho within download MB5 yasi awathi usu musio musani usu amono yo na ali tethe na mbesa na kuwa kwata wathi download ye na watu meolongi na bakindu na kwata ninyu mweli tenda mwimete yasi athi mukamanenge muka download bathi makakwata mbesa na yuthi nyanga mwite yasi athi mukoko wake si athene pio koga utukitetheketia si athene as long as ipe mbesa lakini yo yitu ekala na maisha mau kwata chau mau kwata mbesa kwa wa Monday yuka uyane utu secretary nyala kisiwa wa kwata mungu na kwenda wia moi modukume na wia ukiwoka ekangu yani ndiamba mathangu ningi mathangu meo imo ndanzi ndi aliti chao kamera ni nasio secretary ni nake ubisi nena guo mathangu mama reality we wenuyu reality we na kwa ne kwa ni thukumata ndumbulia we ndukuma ko mimi kumaanisha ndile zo mina zo kwe kwamba mathangu ya Kasee Wezi Wezi nambo vindu kuwi na ndaeka na tabia yako yo nena wewe kama ano yangu tabia kimutu kambotina yangu tabia mwana kimutu yangu tabia kege to wani ko umeta zamani mwana ko ndambie mathangu maja ko ina ndanzi ndina ndiambie kandanzi kakwa ka muthemba ka muthemba ndibingu yewe wa kuosa video cia thini kuna visa ku MC nende MC bone zenda we chonjo mwana na yune ne bingu yiwo visi pa ama sa kuta we ba saba
Oba kwa munuka. Pa penda kila kibocha ninibu mazobe ya ngale. Cha ni dana kana zao. Ene ni wana jiba uzana. Ni putana na taili. Juba uyolo. Ni bana. Nguye. Ubingu yolo ana. Na yune na sisi Ya Weze mawya tuko mama momo muno. Yi no memba momo. You wewe nguma sia mundu tena mbesa. Isiro vitembeza. Isiro vitembeza liwe bo wezineza. Ndo madwelo lana ko matibini makona atilie mbesa. Mbesa yi na mtamatanilia mayuma sia kindu mundu akone kwebo waje. Zina kwa ni akangezo. Kambio mbona yondo yunenda ni wesete. Undo yunenda ne kuki. Ayese yu kenda kadungeje jao. Ayu ndimi na ambia mwana ka ngokindu mwana wegi una ko. Wegi mwana. Na ba taisu. Ona no vida you. Taisu ona na gidide kale it the landlord. Man. Yue yakwa the obisi balo. Obisi ndizi balawe. Yue we temela banu no uma. Wakwate ngate ni hotel. Ni kwa ngate ni kimalami. Ukimengulai. Obebya. Ni bibeti byo. Obebya. Ayine konde mo tene. Uikome atale ukome kila kibosi just maona. Ndi. Uikime dhangu. Kamera nina siana. Ina. Ai mwana umizia bende. Kamera nina ina na nenda ongela inge ile. Akawe ni weta ndinginete lege. Na nenda ongela inge siana. Inge ile. Withie wa thina ile. Tukusi athina ile. Na kwa na thina ile. Tuichao. Tuetua. Ikaseta uyu ambo yu ukime malango. Kungulu kwangala. Kungulu kwangala tundulu kwangala ma. Alenge twana na sisi juu chaugi kungulu kwangala ma. Naende no ithibo thina lelo ne kwethia betulo kakana ta mwakiwe. Ayi anje zaka nanye. Aya walele. Kasee makoti ni maokoba ukaitembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu bandisa nguma iteba lasi Kasee ubungu Kasee ngulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee.